Ndabasuje kandi baha ikaze mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro bigezweho ku mutekano politike na diplomasi muri kano karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibitangazwa hirya no hino mu isi. Gicamunsi cyiza, gitondo n'umugoroba mwiza kuba twumva kuri izo ngingabihe, ari nako twinjira mu makuru agezweho muri kano karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yamaze kwemeza ko mu byumweru bibiri biri imbere azakira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na mugenzi we Son Excellence Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bano bakuru b'ibihugu bombi bagomba guhurira Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko ba ministre b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi nabo bamaze kubahurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakanashyira sinyatine ku mapuro zitiriwe amahoro. Ubu rero biravuga ko bano bakuru b'ibihugu nabo bagomba guhuriza hamwe bakanzura bidasubirwaho bijyanye n'inzira z'amahoro n'uburyo ashobora kuboneka muri kano karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'igihe kirekire intambara sibica bigacika mu byerekezo by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi wamenya nyuma y'uko Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaje ko yifuza gushyira iherezo n'akadomo ku kibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari, hari n'amasezerano yiswe y'ubukungu yasinywe hagati y'ibihugu byombi. Ni amasezerano twagiye dukomoza mu biganiro byacu byabanje. Ni amasezerano aho ububasha ibigo by'ubucukuzi n'ubucuruzi bya Amerika mu kuba byafatanya n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cukura, kongerera agaciro ndetse no kubyaza umusaruro ibijyanye n'ubukungu bw'amabuye y'agaciro bucukurwa mu byerekezo by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko habayeho igerageza nk'iryo mu myaka yagiye itambuka, habaho gushakisha amahoro mu buryo butandukanye, kuri ubu rero uyu mwaka ushobora gusiga icyizere ndetse ushobora gutuma habaho ubufatanye burambye muri kano karere k'ibiyaga bigari nk'uko abasesenguzi muri politike mpuzamahanga batabura kubishimangira ndetse no kugenda babigarukaho muri rusange. Dukurikije rero icyo inyandiko za Trump zibivuga, aremeza ko yamaze kubavugana n'abakuru b'ibihugu bombi ndetse agashimangira ko ku 27 ba ministre b'ububanyi n'amahanga ubwo bahuraga nanone harimo ingingo y'uko bagomba gushakisha uko bakuru b'ibihugu bazongera kubonana. Kuri ubu rero bitegerejwe ko mbere y'uko kwezi turimo kugana ku musozo, Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we Son Excellence Felix Tshisekedi tugomba kubabona bicaye ku meza amwe baganira na Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'amahoro ndetse n'ingingo zirwana n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umurwa mukuru, biravugwa ko mu ijoro ryari ritambutse haburijwemo kudeta. Ibi rero nyuma y'uko hari amakuru akomeje gucicikana kuri murandasi agaragaza ko urugo rwahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Christian Chiwewe Songesha rwari rumaze kugotwa n'abasirikare benshi. Chiwewe uyu asanzwe ari umujyanama mukuru mu gisirikare wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse bikanavuga ko ari umwe mu bantu ba hafi yiringira anizera kurusha abandi kuba basangiye inshingano mu gisirikare cy'igihugu. Kuri ubu rero uyu wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse akaba yarigeze no kuyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe urinda Perezida Felix Tshisekedi. Amakuru yemeza ko mu ijoro ya tariki 9 Nyakanga, ni ku munsi w'ejo wa gatatu, ari bwo General Christian Chiwewe yafungiwe iwe mu rugo ndetse urugo rwe rwari rwagoswe n'abasirikare benshi rwagati muri Kinshasa. Nacyo guverinoma ya Kongo cyangwa se igisirikare cy'igihugu FARDC baravuga kuri ingingo, ariko bikavuga ko uyu mujenerali afungiwe nyuma y'uko umugambi wo gurika ubutegetsi wari umaze kuburizwamo n'inzego z'umutekano imbere mu gihugu. Si ubwa mbere habaye ibikorwa by'igerageza gurika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ubushize ubwo habaga igerageza nk'iri, ni umugambi witabajwemo n'abacancuro barimo abafite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, Ububiligi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi muri kuko iyi ngingo yarangiranye nyuma y'uko n'ubundi bamwe mu bahoze bagize igisirikare cya leta aribo bagarutse basanzwe babarizwa muri diaspora baza gurika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ikindi kandi cyatumye amakuru ahabwa cyangwa se agira ubukana nuko uwitwa Major General Maurice, uyu wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Christian Chiwewe, ndetse n'uwitwa Lieutenant Colonel Adrat Mwiza, uyu akaba yari umujyanama w'umukuru uyu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za leta. Aba bombi ngo nabo ku munsi w'ejo batawe muri yombi, bivuga ko bari basangiye uyu mugambi wo gurika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Mu gihe intambara z'ibice bigacika ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bw'igihugu, abari imbere Kinshasa nabo ngo bakomeza kugenda barebana y'ingwe kuko igisa nk'aho ukwizerana ku mpande zombi gisa nk'aho cyamaze kurangira nyuma y'uko nyine abategetsi batandukanye cyangwa se abakomeza kureberera hamwe inyungu z'umutekano w'igihugu nabo havugwamo kuba batari guhuza, by'umwihariko ugendeye kuri uyu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo n'ibikorwa byo kugerageza gurika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa muri runo rugamba. Tugaruka
mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu. M23 yamaze kubishimira Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. N'uyu mutwe M23 washimiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda nyuma yo kongera gufungura imipaka yose ihuza ibice bya Uganda ndetse n'igice cya Kongo ariko kigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kuwa gatatu tariki 9 Nyakanga nibwo Uganda afashe icyemezo cyo kongera gufungura iriya mipaka, ko byemejwe n'umuvugizi mukuru w'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu w'imfura Perezida wa Uganda ni General Muhoozi Kainerugaba. Colonel Chris Magezi yanditse ku rukuta rwe ko bishimiye cyane kumenyesha ko ibice byose birimo agace ka Ishasha ndetse na Bunagana ni ibice bigenzurwa na M23 ariko bikora ku gice cya Uganda binariho imipaka y'ingenzi cyane muri kiriya gice cy'uburasirazuba bw'igihugu. Bemeje ko imipaka yamaze kuba ifungurwa yose. Birumvikana rero nyuma yo gufungura ino mipaka urujya n'uruza rugomba kwita rutangira nk'ibisanzwe, nubwo n'ubundi hajyaga baho kwambuka kwa hato na hatari ko noneho kuri ubu noneho bigiye kuba byakorwa mu buryo twavuga ko bwemewe n'amategeko, abaturage batangire baturuke mu bice bitandukanye harazabonagana ndetse na Ishasha n'ibindi bice birimo Kasindi, ubundi berekeze ku butaka bwa Uganda gushakirayo amaramuka kuko n'ubundi na mbere niko byari bisanzwe. Muhoozi Kainerugaba yasobanuraho ko agiye no kwitatangiza iperereza kubagize uruhare mu kubino mipaka yafungwa, ubwo ni ku ruhande rwa Uganda abikurikirana neza muri rusange, ariko amagambo ye kenshi kuri internet nagakunze guhabwa agaciro. Icy'ingenzi nuko iyi mipaka yamaze kuba ifungurwa, ubwo ndavuga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rwa rugenzurwa na AFC M23. Ingingo nyamukuru tundita tunambukiraho nyuma yo gukomoza kuri ifungurwa ry'imipaka ndetse no kurebera hamwe ko ibikorwa bishobora umutekano ushobora kuzacungwa muri biriya bice, kuko nayo nanone Uganda gufungura biriya bice by'imipaka niyobewe ko ari bice bihoramo intambara, niyobewe ko za Wazalendo zihora muri biriya bice. Gufunga imipaka ubundi ubwabyo cyari nk'ikimenyetso cy'ubwirinzi, birinda ko bamwe mu baturage bashobora kwambukiramo bigize ino mitwe ya za FDLR n'abazalendo cyangwa za ADF zishobora kuyobya uburari zikambukira hariya zigize nk'abaturage. Ariko ibi byose ubwo zimwe mu ngamba ziba zafashwe kugira ngo habeho kwizera umutekano kuri ruhande. Twambukira kuri ingingo inakomeye cyane uyu munsi, intumwa za Kinshasa ndetse n'iza AFC M23 zongeye guhura Doha muri Qatar. Ni intumwa zongeye guhura nyuma y'igihe kirekire bisa nkaho byari bupfe ukurikije amakuru biri kubera kuri terre. Hari amakuru amaze iminsi ashimangira nemeza ko hari icyo nakita ihangana rikomeye rimaze igihe rivugwa hagati ya AFC M23 ndetse n'uruhande rwa Kinshasa. M23 birashinze uruhande rwa leta kuba rukomeje cyane kuvogera ibice bagenzura. Amaze iminsi ari amakuru yemeza ko ingabo zirenga ibihumbi 60 arizo ziri kwegerezwa muri biriya bice ndetse zahawe akazi icyo twakita mission yo kuba zakambura AFC imijyi irimo Goma na Bukavu, urumvikana na za Kavumu n'ibindi bice byose byegera hari M23 igenzura. Byose rero M23 yibonye nk'ikibazo ndetse bamwe mu bakurikirana hafi ibera muri kano karere bemezaga ko byari bugira ingaruka zibigaragara ndetse n'ibifatika ku biganiro bishobora cyangwa se byagomba kuba. Kuri ubu rero inkuru nziza nuko Doha muri Qatar ibiganiro birimbanyije biri no kuba. Birumvikana ko Benjamin Bonima wafata nka ministre w'intebe wa AFC M23 ariwe uhari. Ku ruhande rwa Kinshasa ntago bemeje abagiye, ariko amakuru aremeza ko bamwe mu bagize uruhare mu kuba ari amasezerano Washington yasinywe, hari bamwe mu ba diplomate ubwo birumvikana bari Doha muri Qatar. Biro bibaye mu gihe M23 imaze n'iminsi igaragaza ko nibohereza bamwe mu badafite icyo bavuze, kuko Kinshasa yari imaze iminsi yohereza abo navuga badafite igisobanuro cyane. Yari imaze iminsi yohereza abantu badafite aho bahurira, ni wari umugambi n'amayeri ya Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo yitegurire intambara nk'uko bimaze iminsi bivugwa. Kugeza kuri ubu rero icyo nakumenyesha nuko kuganira kwa bombi byange bikuru bigomba gutanga igisubizo kandi kirambye, kikaba n'igisubizo kigomba kuza cyahuranya kinatanga igisubizo nyine gikenewe mu kuba habaho guhagarika urugamba. Ntago tuzi niba biri buganirwa arimo kuba M23 yarekura ibice igenzura. Ntago tuzi ko ibiri bugane niba M23 buze gusaba ko biriya bice ifite byakigenga bikaba bice byabo, kikaba igisirikare gishinze imizi muri karere cyangwa se bagahabwa igihugu cyabo kugira ngo bakigenzurire. Muri rusange n'ingingo ziri gutekerezwa, ariko igishoboka kurusha ibindi nuko M23 nubwo agiye bihakana kenshi navuga ko byagiye bigeragezwa. Kinshasa ntago yiteguye kurekura biriya bice, ntago mu masezerano bigaragara ko birimo, nubwo rwose ibyo byifuzo bihari byo kuba barekura kiriya gice cy'uburasirazuba bw'igihugu, ko ni igice first of all cy'ubukerarugendo, igice kirimo ubukungu. Bavuga ko ubukerarugendo bwa Kongo ndetse n'ubukungu bw'abahanini busa nk'ubwubakiye muri kiriya gice cy'uburasirazuba bw'igihugu muri za Kivu zombi. Ni naho ikiyaga cya Kivu kiri, nta kindi kiyaga kinini gihari uretse nk'icya Tanganyika bakoraho gato.
indi ni inyanja bakoraho mu burengerazuba. Byumvikana rero ko ibikorwa byose sinzi niba Kinshasa harabira bice, ariko na M23 nayo kubirekura bitewe n'uruhererekane rw'akarengane, ibikorwa by'urugomo, kutubariza amasezerano akorerwa Kinshasa n'ibindi byose bishobora gutuma AFC nayo isa nk'izabiranywe n'uburakari, ikagaragaza ko itifuza ko birabica birekura. Muri rusange byose byo guhanga amaso, nkomeze no kubashimira ababana natwe umunsi ku munsi. Blessings over blessings, mukomeze mudukurikire kandi mubane natwe.